بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. جنجا حديث بدنا يكون حديث إمام البخاري. Miyakatiti yang ko Abu Hurairah hatigin manutuam yan gagan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter yan la yazalu qalbul kabir shaban. So manusia na apiapan kialoks yan na supuso yan na didin kalukas sangka iya dutiman. Supuso yan na didin pupapagalin sangka iya dutiman. Mialokas so pangilaylayan, mialokas so mialokas so badan, so kapakalalakaw so di kapaka kaog o anggota palayadan mikurang. O gaid na so puso manusia na kanaubab kalukas sangka iya dutiman. Yung kaya dutiman nas kay na so hubbud dunya wa tulul amal. Giisu babaya ko dunia. Hagu giisu kalain nga kada kalasinganin sangka iya dunia. Subhanallah. Upama kailay tanu na lagid niya sumiyo na hadith apya magusay tanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gumiyuris sa guris orian yan na gumiyuris sa tumampar saliyo na tigi na katayason na nga manusia na di pan makaumasangka iya singanin yan sangka iya nga iyan na nagkumadaan o kapatay na naging kay hadith na lagid yan nuto sumanusia na malukas pan na nudunun din subaboy iyang ko dunia na kapagay na ini kailangan naman nagkakaginawang kapagariakan di nga tanto teralo na ginawang ka si iko babaya ko dunia kababayin ka so dunia para si iko alungan ka amawri kanaba ang kakababay so dunia alagid uskan yan alungan ka amawri di nga taman na so antap kasi nganin kasangka dunia o gaid na baloyang ka so dunia o sarang ka so dunia para ko titwa antap ka sa kanya so alungan amawri sa kanya so kapakasurga ka aya patut ko manusia na igira manuto katawan yan so ginawa niyan aya patut ko manusia na igira manuto katawan yan so ginawa niyan si iko kaya pakaidadian si iko kinibulugian na aya patutun nagyang ko tuwa makapagamal sa madakal makapagamal sa mga pipiyay kaswatun Allah subhanahu wa ta'ala nagumasuat sa kanyang kung anin napiyaking bagi anon Allah subhanahu wa ta'ala. Gipatut ko Muslim, masuat ka ko piyaking bagi anon ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kana bagi ito miyalok sa kapan, miyakato akad. Katawan ka na maranigan ko kapatay. Katawan ka na susakit ka na mararani ko kapatay. Na naurian yan na mabubensak panababaya ko dunia ang kan apuso ka. Subhanallah, ginani pinakadelikado kapatay, hubatan uban matay na supusutan no na ayami bebensa ko na sulang singanin marata, udi na singanin di pa kang gay aguna si isang kay adunia. Na gito'y sabab skitano nan di tano di pa makatadam sa mga lokstano, sa mga tunganay tano, sa mga bapatano, mga babutano, mga inatano abae, mga amatano adato. Si ko ayamanan yan na kandudan niran kagisiran ni titua pakaantapan sang kaya hadith nagususkitan ron mang buang mga kangudaan na ding katatang kada sa ginawang ka o ba sa kana mawatang kapang ko kapatay kaditan o katawan anto na imasa ka pa marktan o kapatay ino ayad na paliugat ko manusia na so kasusuat yan kung betad ay nibgiron Allah subhanahu wa ta'ala kapanan nalamatin yan ko Allah subhanahu wa ta'ala amay kas ka na makukuwang kaso riskir ka Allah subhanahu wa ta'ala papakakang ka, papakainom ka makasisirong ka piya ad nakasisirungan ka walayin ka na papanalamat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala ay panubad asakit ka kada pitutamanan ama papadalong ka kumya kalalalim mo Allah subhanahu wa ta'ala na panalamatan tano yang gulal lang ko simba suat si Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.